Haganyo turik benai leber arjar arfuwi ka sinjuk ki Kynthei Catholic Shillong Archdiocese Zone 2 kelaraki ya ka International Women's Day pada hajuk por ka jing kenduk lang ki Seng Kynthei jang ki santali ki parish ki bakantup ya ka parish cathedral nong thamai puntarum khra nong mensong bar ka maupat ki bahap apa ka Zone 2 hagasin ke basan ke bakila pelong hayung maneba lain khra hagapon menstep la penher reklama juga sinjuk deka kong amprin lingdo kum ka kongsan harkat kejing adalang ufada Edward Sten badi spiritual director jeng senjuk ubala ai de kejing dua isnang hasyawan pelong ya kejing lang ha kejing kren jeng fada Edward Sten lapun pau kejing sang komen bandan menta baka senjuk ki Kynthei jeng kabalang na kabapen kemau yaki baka kamram baki tri ha kabalang kedi kejing kemau ya kemai beneng kemari thisti baru Kyntu ya ke kenhon jeng senjuk bakim dewan Ailad Soitan merman Lyngshop ya kamyem kamsem ke jongki Bat kum ki Kynthei ke deban kemau barabor ban IT yeladi shakamaria bakin sim ya kelingkor ke barang ba ban kitlang ya kami yang kamsem ke male orang ba hadin ke jingkran jong fada Edward Sten dan kemas bekoi bala perminta do lingdo sat ke jalan yang ba Shillong wa Archbishop Victor Lingdo haringat ke jingan lang assistant parish priest ke cathedral fada Julius Kerba bat ya kemas bekoi la penipo ipieng de ke jingwai na ke Cecilia choir Hadin kemas berkhol adan ke jingilek kai kintip balai simenta de Seng longkmi de santili ki parish hakaba ke parish ke bawan ningkong lara de kanong thamai parish ke bawan baa lara de ke cathedral parish bat ke balai lara de ke parish nong mensong menta kini ki khun Kynthei jong ka jai ban riu jungi ki yang sodom kane kalama ban penon borom ya kane ka sing ka bakrau ka sing borom jong ki Kynthei satana ka perthai ko kan rat do kner ki di jo mesiki do san bore ki ba ki dang la parieng lor bahap ban Kyntu biang ye kari berkejai ban riu jungi syakatib riu syakatib lai kabalong kejing hikai jong niu kwang ba kejing hikai jong ukhon jume utrai jing Jesus ngi ban kene do Chris utrai jungi kadai kesengi ke bakat pang ke bakat perthai ke pai kemat ciki Kynthei baro hadin jong ka klam jing pang COVID-19 ngayu ihi dalade kum ka MLA ya kajing saja kajing jinjar kajing syakit syapa ki Kynthei ki basong just next to our house just our neighbors the hakajing shisha hakum kani ka thim ka ba pila ha kani ka sngi ngasngo ba ki Kynthei baro ki de ban kan mau katu kat ni ki factors ki ban la ban yalam ya phi shakmat hakita ki jingkit jingba ki jongphi ka paning kong ngalak ban share ba kilong kami hi barbor kim they ban expect favors no Pimday ban expect any special status. Pimday ban ong ba sosan ay yeladi ngadi kanong kami banda kindale kumta banda kinda parkhat lem yang hakajing im ka jungi ka malang sngi ka Kynthei kam tom lele ka hapkit ka happa kambut pilong ka kami halaki jong ki pilong ka nong kamay haki babon ki pilong kata kaban penkrum yaki khon ki kiti jong pi shwa bakin yad hakalenti jong kajinglong citizen ka bapura ka jong ki kita ki assignments jongi ki Kynthei kilong mla ban explain da ka word mla ban shimi ki Kynthei ban pengandur ya kata kajingkit kajingba ka jongi tak nga ong another factor ba mapi ki Kynthei pi habban shimkya kalong ba pi habban don ka jing shania ka batli haublai tli hakakme beneng kamaria thesuti as a daughter you are bubbly and cute as a wife you are strong and loving as a mother you are always care as a grandmom you are always there as a woman you make life worth living so there is just a single word for you
that you are the best in everything you do. On this special day, I want to salute you. Happy Women's Day. Kata ba ngayo ban fule but nasiyo ka syo chumut pa. You are special and know that it is true. Tekadei shisai pi ki Kynthei pilong special shisha but hakadei kasmi himla ban kredit pi. Lese syakinong kendong kim judon kum kadei kasmi. Namar ba omdon bahika iki omdon ba yalam lagi iki Henry mentala kendiat senang ngai kelas sepak sedangkan kejing buram iki Kynthei lagi kejing pendon buram iki Kynthei kelas sedang par sya kinong kendong ru kelas sedang bersutit sya gi rural ki badai ki jaga ki ba ompat biang karukom yang kendu bat kejing yalam berkentak terder teladang spell ya kekentin haring Kynthei nyong woman ni kedon dak wai pat ne mantim ngatrai bar khoi idip pan spell le kata kentin woman tin ni spell kumno le se ban keno kaya pher dang ba dak haring ki ong ya ka Kynthei ki ong woman dong ini spell lang yo ang bakla mga shibet W O M A N. Đây cái đây mo, tập na penting kenai le deh nama nam day belum qualify ha hakum kini ki ke berkhidmat kadang ko penting kena banio ka jingpen baik na kalian jumpiru. Te don ki boong ba ka kentin woman ka Kynthei mo ka dei ka jingtau ka jumulei ka dei ka jingtau ka jumulei te ha ka wei ka singi wei ukun ukali ala ukpa namar ba udang suwan na Iing mane namar ka don ka jinghikai niam Bible class te berkata ke Bible class ka singi ka dei siapang ka jingtau ka percai ka jingtau yu briu ka briu te uong yo ukpa balai ublei uthau neng kong yo briu ma balai ublei uthau neng kong yo briu te upa la berkasi pang wong balai nukun jenga u geli kum kata kajai jingeli namar ba om judon berkeli bat kalong hiru ban ai ke jubah ma te ni ong lese de pareng why men are not like women mo dan why man is not like woman dan why God created man first before creating a woman they how to bam you do of course because it's always good to make a rough draft before making a masterpiece the piokem na mi kata kon ukali balai ba ublei thau nu kong yu sunram namar ba ka jing long mil ka kham long raf ma lese ka surro karakter ka durro ma ka ba female bat ka kham long smooth ma ka surro ka durro ka jing long ro tedi namar kata kata wong ba namar ba ublei udang persang bantau da kadong dalam ka draft kalmut kalong raf shwa kadai tak ka draft kam dei ka masterpiece te ngatarai phi bar khoi hne phi dei ki masterpiece ai India ngir khe kane ka national women's day men khatlai tarik 9 February kadai ka singha jom tu ka nightingale jom kari India jingi ka so Sarojini Naidu kabadai ka governor ka Banegong ha ka United Province UP haki por ki baladep no but baro ki ngatrai me phiru tip haega kadai ka freedom fighter but kadai ru ka Kynthei ka ba sata ha ka ba yadai but ka jingkarshan ya ki ba Kynthei te do ladang ni celebrate ya ka National Women's Day la de international kata compare ka jingtumu kadai ka juhi mo ka jingtumu kadai ban
Rekhe ya kata the social, cultural, political and economic achievements of women. They kum hakane kasni ke ba ka perthai ke banbana pai ba they kum hakane kasni ke perthai ke ai award ya kine ki Kynthei ki ba trashidom bat ki ba la kenjo syakathong ha ke jingele ha ke imlang salam bat ki ba perde wala dagi mala apale la sesuki ha kisnem ki ban wan ngin sa la ban but ringhi ya kane ke jingtumu jom kane ke Women's Day. Kalau ke ke Soitan na, kalau kau main panterkom tray hakat ke archdiocese, ke semua uplay bakal kuker doa yang ni baru. Tas kasih nak diumpor mai pek ya pi akan mau dan jom email. Hak orang kena akan mau dan email. Email putin bet. Hak orang kena kam por dan news nam press nam. Kita pun bukan mobile. Dia email tip. Senang gile, senang niwai. Dah gile cengai labu rupa por. Hampir 1,000 minit Sten ta depan poin dia. Lampoi mo. Nama balai ketim email isu pada por Nang tahi kai bi. Dah nang snow pada ngamong beri badwai kita email kai badwai. Ladang ngala pan kisjap di imi belai kai ngala pan kisjap. San kecil Lyngshop betul hancur tiang. Malu mereka imi. Nangta ladang anak berkeren tin badan puram dan akor malu mereka imi. Lapan belin yang ni lain di kentin. Sungguh ma kublai sibut. Judai ban keren di kata kentin bimi belai kai. Tikumta ladang limbat lek kalau nak bersniu menomika email. Tak sumi iktin sniu lakut. Itu pada lapan bom penjom tak nasi. Email dia ngapa kat dia mana ke form yang dia email. Dalam lately seminari Shillong tan batu pendek kata formation. Terkadang masuk ba. Na ai mu yo play ba ai email on kapan pa no ini kamar di email dengan ngayo sepun kecil kai email hago pam memberi haga jing nang star haga jing train jikta haga jing im bamana kasni dehi email dengan ko po ngasim ku sim kan ko po siar ai ku nei ki baro si buram masuk komen play mungkin ku ye pi kum kilong kami kum Kynthei hagabalan bagi imlang sana. Tiada kali kau puan nasib kali kajian roh. Ngayro IP nama pi balak. She said one week German po Sten. Ngayalah kum kaji badan kat perang ikun. Utar German my goodness ma. How can she manage? Ukun hadin, ukun hakmat, ukun apa ni? Ukun cakap yang sekawan handrai elam tik teh tau Jerman super nak kali wong kerja beri cuma menasuk wong kerja beri kasih pedal cungi ke klan sisa mulai bakit pun ikut mah setai tak kuih kun anut nyak apa nak anut kuih ni sini kan no peranut sepomot naron kan anut sekarang mah digumta bonangi tuan sepun bagi orang yang kesam berhe, rai umta, ki lokmi ki malah berbudin. Hoi sini ni tentu kami lokmi, manus nam yokun ben, nyos nam macam kan nyos nam ikun, nyomot ikun. Balai kumne kat ne mai, pai balai sos ne nama. Malah ngai cengai cuma balai nama, kat tin jom mai pai balai kat ni nama. Nama kata-kata jingit kamu boleh.